бардыгын жыйнап, оно идиштерди эшикке алып чыгып койгунуң. Турнияка могу полдорду сүртүп, мен келенче таптаза алып кой. Эгерде мен келгенде таза болбосо буту колуң сындырам. Менин апам атам болгондо мынчалык кыйналбайт элем. Çarşağındasın, biraz mayıklaşaydı. Sen tayıcının uğraşıp birazasın, günden güne akıllı kız bulup varacaksın. Sen kız kayıpta git ortasın ya, bolcaka gel, kes çilişke. Ölbeydin mi aldacaktan?